namba ya mama Namatamba. Ina namba ya mama Namatamba. Minister of Tourism and Heritage. Minister of Tourism and Heritage. Yes, tuli ku entrance ya Nyengenyege oli ku mukutu gwa Busoga Tourism and Heritage. Nenda okukoba nti nze Latifu nkoze n'abakulu waabo Swabra ne mukulu Dakota mama yatuwa etiketi da bwerere era tuli wano tuli kubanga kikirokinga ini wano ku Nyengenyege Festival wano mu Jinja. So nani festival yonka ey'omwaka munange era ewali eyo nenda okubenga munange otugoberera no ku mukutu gwaife subscribinga likinga era jja mu maiso obenga munange okomentinga wansi awo ate otulikinge oba oli ekitegeera. So to start what is happening, we are just here at the main entrance. Tuli wano ku main entrance era nga tutuusemu okuleeta abantu bayingirira festival. This is the second day ya festival. Aye nga nenda okuba nti twebaza mama Namatamba olwokuba nga atutaamu akasente okuba nga tubatuusaako ebintu bino live ni mama Kadaga nenda okuba nga tumwebaza ino okusaidi eyo munange ye bali kuba nga avuddamu lupiiya okuba nga tusobola okuba nga munange tukutuusaako ebintu byonna byonna byetuba nga tutambuza wano ku mukutu gwaife ogwa Busoga Tourism. Tulina kutuusaako bingi ebiri kwapeninga munange mundaawo aye nga tukakola follow-up ku bintu bingi nenda okuba nga mbebaza mwebali kuba nga mubaako mwebali kuba nga mutugoberera ku visual media ni ku Busoga Tourism channel yaife ya YouTube. Jja mu maiso subscribing o liking ate bambi osikalenga commentinga era bambi oterabira kuba nga otufollowinga ever and ever ku mikutu gyaife egindi nga TikTok, Twitter ne Instagram. Security dozo lijimana ya amani wano ku mukutu dozo lijimana security. So bwide wano tuwewalikirira obambu ate munange ate oyinza ofuna obuzibu bwona be wano buli kimu kiri ku muzuli sana security eriwo bakomande bali wano okubanga bakubanga bamunange bakubanga bakuma bulungi n'ebintu byo byobodde nabyo. Emotoka liri kusigalanga wangulwere aye nga atera parking liri safe bulungi ino motoka wagireko eyo wedda wayingira wenjoyinga wano ku festival bulungi buli kimu kiri kutambula munange munda wabanga okyeke nenya bulungi abaana bambaire bulungi kindi bino bibakobambo ate byakubonesa amagulu okubonesa bintu bitone abaana bali ku walaali oliiki bwana kusaidi eno ku gate nenda kutuuseeku n'ebiri munda obibone aye nga abantu bo bayidde kulya bulamu oba oli kitegeera festival yakulya bulamu festival yakusansanya ssente era nga munange wotambulire ng'ozira mu kasente ekiwanga festival enaakunomera so olina okuba nga obaako era nga obaamu n'akasente oba oli kitegeera so that you can as well be able to make ends meet. Security ndozo olijina balese ekyuma wano tukibona ku airport nga wona komokibona oba oli kitegeera obisaamu baaga bomuweeba erimu bagibonerawo enaawo era oba okomawo enaawo we munange bwena abayiri okola obuzibu bwona wano ku festival yaife. So nenda okuba nga munange kuba nti bali kubanga bekuumiraku aye nga nenza okulengeza ku saidi eno security ku entrance ogibone ate munange iwe wena ali kutugoberera ku visual media ni ku mukutu gwaife ogwa Busoga Tourism. Sagale dembere afe amina se ate gwe kyogamba sedda mugama wange. so amadaga temugenda gayisaawo agamba let's go down. So wano tuli kuikirira ku wansi eno ate munange eri festival wene obenga ate kayotegeera munange saidi eno kyekiri kubanga kitambulayo aye nga ndibona ba sponsors bangi era nga bwoli kubona flyers edo nga bwoli kudibonera Sanyaka TV ndijibona saidi eno ate ere ndibona Uganda Warrage Uganda Warrage. So ngogoba mwenge oba oli ekitegeera ngogoba mwenge
iwe osobola okumpeereza kwawe n'obubaka bwo wankomentingira kwawe wenabona ali ku mukutu n'ategeera nange ali ku mukutu kuno ali kubona kuba ndibona ku ba viewers kuno bangi bangi aye nenda okutegeeza nti nife aba Busoga Tourism and Heritage nga munanga atamu olupiiya wano ni Mama Helen Namutamba oba oli ekitegeera iwali tubona ku mukutu gwaife. So abandi ndowooza mutera kumpulira ku visual media tera obaako ino aye leero ndikola ni maama wange maama omubwati oba oli ekitegeera era ndowooza bw'olengera saidi eyo oli kubona welcome to Nyegenyege iwe oli kubona oba olowooza tuli mu Nyegenyege waleeri tuli bwako entrance wale bakucekingira babona aba oli muntu mutujjo babbe so wane eno tuli kujja wene ku entrance security eri gulugulu oba oli ekitegeera so bw'oyidde eno bashuwa nti oli kwalaali buli kimu kiri safe oba oli ekitegeera so tozo olibona welcome to Nyegenyege ekigambo ekyo kyona kinoona abakyavaaga niwe idi osobola otubuuliriza ka comment awo atukoberako oba ekigambo ekyo kyavaawa oba kiwaayo kitya oba kiri nifuulu oba tekiri nifuulu tutuyina so ndowooza awo oli kubonera munange tuli of course eneidinda eno ni Nyegenyege festival ate entrance eyindi eyokubiri oba oli ekitegeera oli ku Busoga Tourism and Heritage. Ero ni festival yonka ey'omwaka eba wano mu Idinda ndowooza oli gibona akakagamba ako that is Nyegenyege okitegeera wano kulya ssente kyonka nekiri wano kukonta bulamu eno MTN tayiremu olupiisi oli ku entrance eyindi kati bw'otuuka tegeera bana mukola emirimu gy'Mama Helen. So this is the only festival of the year oba ekitegeera baku enjoying onumirwa obulamu. So kwa ile wabona cheuni so kwa Dakota so kwa ile wabona cheuni oi dinga mva kutagare mpingi buli kimu kifurizinga ali bana ajo ina this is the first miracle. That is the first miracle. Yeah. This is the first miracle. I see. The first miracle. This is the first miracle. All these are mkanto kali. Ka freezing space. Serious? Yes. Are you sure you want to stop? Kidi wanajakola. Asoke mve kumuko tumemali. Just network. It was just network issue. So, canceling as